Bari mnonga iwo wasiba ha TV West kandi byone biwayega nuko byagenda bito kwega tukuru niye nshonga habwenci none dachikeji twagarukana program eye byamagara magara nagacira magana wowe namagara biturasa gukora umwaka gumwe orebyaza aho byarebeka weno twina Dr. Joy umwabazi yogo aba program yetu kutandika shahina pakinane shcheka okutwishibwaho aba Kazire Health Products ebyo kunywa birungi mnonga rukushemeza amagara gaitu tukabasa kugira ubutandikiro mwene mawaze gusa kwantuganira achikwatena na obugumba kandi this time round sakwantukwata abakazi bonka turebe cyakwasa kwagire obugumba nekija ryari nikibacha tuturachi cyo kikatambwa ine ni case then ubundi umuntu akagira amatsiko ninga omanyaho kwata ahabwe nshongejo ndicho butunzi charity umuhereza munchereze nyakire Dr. Joy tutandikiraho ogu nomukugu omukwatena na enshonga ezabacara kato omuche tumwakire yongere kutuyanjore biri kubogaho nabwanyuma turebe kutwakwata aha nshongeje Dr. twakwakira abari Madam Charity amazina ni Dr. Joy Muhumuza nyo mukugu ningashi consultant omubyabakazi nayo sho tukweta consultant obstetrician gynecologist ndakora nambara regional referral hospital kandi opana nyenda privately na nshanga Kachenche Ave Maria Medical Chambers. Twakwakira ubu twakubona twakumanya enshongeze maho kuziturikira namnonga hari yeje twagamba ebikwatena na obugumba kunkugamba obugumba nimba nimanyisachi nanyo wazara kamwe kabirugaho numuza kunto mungumba haba hariho chenye So obugumba nikimanyisa ngu ni couple aboko muntu mweta kaba mugumba abako noitaga omukazi no mushija okugira ngo base okugira omwana abako ntujja kweta against goyo mukazi ntujja kweta against goyo mushija so ko muntu yaba takutura na opposite sex tukabasa kugira ngo nengumba so ntujira ngo omuntu yagira obugumba ninga shikapo yagira obugumba yamara omwaka netura hamwe eri kwegita kandi ekitukweta eri kugira ekitukweta unprotected sex etino kwerinzire konka akaremwa kutwara wamara emyezi 12 narishi omwaka gumwe nchanchi manyisa ngo umuntu nachenda ngo umuntu kugira ngo agirenda konka kiremire so ntubasa kugira ekitukweta primary infertility nchimanyisa ngo umuntu ogwe takazaraga takagira genda nangwa erugemu. Then hari ekitukweta secondary infertility nchimanyisa ngo umuntu akazaraho konka hatiya agirizo kugira ngo agirenda obwo ari kwegita tine cyakozise konka iyaremwa kugirenda ntwantu kugira ngo iyaremwa kugirenda obwo yana yegita at least 3 times in a week so ekitukweta regular sex so ko kugira ngo umwamari Kampala nyondi rukunjiri obwo nchanchi mayisa mu babasa kwani mu bugano mu weekend so ejo nikibasana cyo kureterera umuntu okutagirenda so obwire obwinji noshanga okutatura hamwe ningashi okugira inadequate sex nico kiri kutuma umuntu yagira obugumbo. Okay. Ko kugamba primary infertility obugumba obumuntu takazarahuga kandi atwire naterana no mushija ngo kwano kigambe mirunde tari mice okumara omwaka atatwire hatshi ebicweka byechamakana byine kana bana enjoying a sexy for example then ekikushika kikamaremesa kutwara nekiba cyaba ahagati yaho hati eshonge ziri kureta obutatwara natubasa kuzita mabanga nkashatu arezi tukweta female factors ezo nenshonga ezikwasira hamchara then harezi tukweta male factors arezi tukweta unknown factors narishi unexplained infertility kiri kumanyisa eje yakashatu enshonga yakashatu nchanchi manyisa ngu bajerizo omukazi no mushija barije konka nabwo tibagezeho tibatwara. Okay. Then enshonga ezo mukazi ezikubasa kutuma omukazi atagirenda of course omukazi yaza kugirenda nabansitekwa kuba nashobozi ihuri mwijuka uniruga omuchawo chamahuri so buri kwezi ebishaho by'amahuri nibishohoza ihurere limwe
nari sometimes ngaba mukureba bagira abarongo hariho kubasa kushoza amahoro abiri ashatwana ashatana ekikurengo naga abiri commonly nashe cyabutosha bwana bona Dr. Kanimba nimbere baho mu gacenjwi obwo mwembaho nibabakoze sendijo method etari natural okay gamba umubuhangwa umubuhangwa omukazi nashozi ihuri rimwe obwiro bwinji kandi ihuri eryo nirushobora buri kwezi kandi omukazi ayine sides zibiri ebishaho by'amahuri side ya right and left so oko kwezi washoreza side ya right next month neba side ya left konka sometimes omukazi nabasa kushoza amahuraga abiri notashatana no twagira ngo umuntu yagira abana barengira ari babiri nicyanchi mayiso bumwe babatereza the methods ezutukweta ngo assisted reproductive therapy atecho kiri different echo ticho buhangwa nicho kiri facilitated ninga omushaho agezeho other means kugira ngo kapeje base kugira abana so twagamba hanshonga z'abacyara ntubanza twareba omukazi nashoboza ihuri ekitukweta ovulation so kwa nashoboza ihuri ihureri nirikira kushohora akitukweta mid cycle so nikimanyisa ngo omukazi ori kuzo mu nshonga nabasa kwebarira enshonga zo micwe ya buri kwezi nabasa kwebarira obwakushoboza ihuri so obwakushoboza ihuri ni ryari abakazi abinji nibakira kumara ebiro 28 bakabona garuko mu mico so mid cycle nikimanyisa ngo around 14th day narishi izo bari 14 ndugiro mico from the start obwotandika so konka kugira ngo omukazi hagire cyamuteganisamo irintu basa kuguruka rishobore oburi taitebekanisize obwo bwirobwe yenyina ha biro 12 so bitandikira abiro 10 kuisa ahari 16 ejo weekejo omukazi nabayine chance impango yo kugirenda obwo no mutera mako ka allowance yes ntotamu allowance kandi mayengu ihurira bwo ryamara eshaha abiri nina litabwine nsigo yo mushija nerufu so nico kiri trick echo so nicyanchimanyisa ngukora abe washozi uri hatiya okay gita no mushija bwa nyuma y'ibiro bibiri most likely tarayije kutweka so konka echo buhango kukiri ensigo z'umushija nizutura omukazi kumara up to 72 hours kumara ebiro bishatu so nikimanyisa yabo zishwamere correct so nikimanyisa nkunda abendire nyegisire ihuri rikashohora like echiro nengenchakare nengebirunka no mumisho nato nyuma omisho because interi no mushija nkahati so nabasa kutweka the following day ninga bwata so nicho turukwetera pregnancy a happy accident so when asgaya yatayo gagumayo gashwamere yes then wahiwa ovulating ndra ihuri ryija spam zitegereza konka washozi ihuri hati okamara ebiro bibiri otegisire ihure ryo nirifa so nchanchi maisa ngo kwezi okwe wamisinga kwafa so of course omushija ntugira ngo buri izoba nabasa kutweka abo kwensi goza mushija zo zituro mu muhanda konka omukazi we aine only one day omukwezi ndabarebera badageze abakazi babiri kuzari izoba ro kachate tubanza factors ziri nkai aha kushoboza ihuri so ko kumara kushoboza ihureri niziza kuzo mu rusheke kandi urusheke oguri open urwigwireje aboko utide mu nshonga yona urusheke kugwa kuba gwigire ni cyanchimanyisa ngo ensigo yo mushija nani ensigo yo mukazi tibiri kuja kubugana ahabo kuba omubutosha nibyegitira nibubugana omurusheke urusheke ururije so byamara kubugana byamara kwegita biforminga omwana rero omwana abona kugira ki kuzomuri nyinenda yes so hatwagamba akutashoboza amahuri so nabasa kushanga umuntu aine disorder yo kugira ki yo kutashoboza amahuri konka cyo ntushira kukireba umubantu abatari kuzo mu micwe buri kwezi narishi abari kumara ubwire batagire so aboko ko batagire mu micwe nikibani cyereka ngo bumwe ti washoboza ihuri so omukazi uri kwana akizo mu micwe nikibani cyereka
unabasa kuba nazara abukwa nakishoboza ki Amahuri. amahuri so nobasa kwijo shume ozoha omundo muri nyinenda obumwe na bumwe ainemu nk'ebizimba ebizimba bitukweta fibroids tibizimba bya cancer n'ebizimba bitukweta benign so tibina kazale na cancer konka ebyo nibijana n'emyaka so ebizimba ebyo kubikwa birumu nabyo nibasa kutuma omwana atagira ki atahama omundo muri nyinenda obumwe na bumwe ina butu kugira ngu nobasa kushanga yes nabasa kuba nayegita konko shanga nku omubuhangwa bwe washanga nka obukazi tibuli complete tibuli open completely nabasa kwegita n'omushija yes konka tubasa kugira partial bueno hina hesibiri ngene n'oburema yes omubuhangwa nkibasa kubaho kityo then haba hina hesibiri nkyakimanyisa obumwe na bumwe noshanga ensigo zitakubona ahizaraba so enshonga nkezo nizo zikubasa kutuma omukyala yaremwa kugirenda enshonga eziri primary yes ezentandikirwaho eziri kubanza yes konka residence tukweta secondaries omukazi keyo kuba yazireho akiri kubasa kutuma tazara niki egi secondary infertility nebasa kwija of course nobasa kugira ngu orusheke rwawe at first rwagwigwire later gwaziba so akigara ensheke yes akigara ensheke ekyo nico kigambo ekibakozesa ngu akigara ensheke okwigara ensheke nikyankimanyisa ngu ensigo y'omushaija na n'ey'omukazi tizikwija kwebwita akatwagira ngu zeegitira nkahe omu rusheke rero zibona kutambura gye eri kuza nkahe omundo omuri myenda kutuuramu mpaka kwisa aho omukyala arazarira so enshonga ezakubasa kutuma ensheke ziigara niki nk'omukazi kugirenda ekarugamu either kurugamu ningashi nawe akagezaho kugihamu ekyo tukweta unsafe abortion ekyo nikibasa kutuma yaba nakira ensheke zayigara enkojo ziriya obumwe na bumwe n'okugira ezi tukweta untreated sexually transmitted infections na muno enziku ekyo tukweta gonorrhea narishi chlamydia ebyo byo nibasa kugira n'abakazi nibakwata yes n'abakazi nibakwata so omuntu kokuboda oragwize kubi nikija kutuma wagira ki ensheke zawe zigara sometimes nobasa kugira ekyo tukweta surgery omunda ningasho omushemezi okushemeza nakyo kibasa kutuma waba nokihiringa obumwe na bumwe watunga complication mu kukira washanga ensheke zigara so enshonga ninkezo hariho condition yo tukweta endometriosis endometriosis egyo nikiba nikimanyisa ngu lining eri nomo omunda omuri nyinenda ina lining akabugu kariya karyo omundo omuri nyinenda hati ezo cells zashwanga ahandi nkenyuma ningashi yes outside ningashi okashanga ziri hino ensheke ningashi ziri hino amahuri so ebyezo ezo nazo nizibasa kugira kikuleta enkojo omunda so kituma omukazi atagirenda so tikikaba okashanga ngu ezo conditions zone ziwagamba ati nkazirabamuga okushemezebwa banyokorwa n'infection itagira guzegye mabi akaturize mukazi tiro kashanga ntagire ndijwenda ati nicyo kitwagamba nobasa kushanga ekitukweta ki ngu ihuriti ryashohora ihuriti ryashohora ekitukweta ovulation disorders buriyo bunabe niza kuzaraho enyuma nkaba nkirije okuba kirije aho namuzarire byakorataho hazaho ebindi byarya ki ebyijana konka mwijuke ngwaba noraguza oruzaro noraguza n'omushaija it's a couple abokwa nikiguma nobasa kushanga enshonga eri nkaha mushaija nangwa omukazi arije konka ekizibu omusoso yate abakyala nibakira kugira ngu abakyala nibo biine obugumba ingaha factors nizibasa kuruga aha mushaija nizibasa kuruga aha mukazi narishi ziba combined or sometimes unknown so rubona orurengo rwa kashatu orukushanga omukazi atazara yes omushaija nabasa kuba niwe yareteranya omutazara yes so wanoronda oruzaro please nimugenda nka couple hana ndijo condition yindi ahurire eyo kugira ngo omuntu ngo ubwo omuntu akiha mwenda munonga ngo nahabwekyo nicyo kyamuretere yahindura atazara ngo abana amahoro munda bagakahwamo is that possible atamahuri okay twine kwijuka ngu omukazi
ow'emyaka 15 kwisa myaka 49 nibo barye omu range yo kuzariramu ekyo tukweta reproductive age so nikimanyisa ngu omukazi ogwo gy'omyaka egyo niwakushohoza amahuri so ko kuba warenze emyaka 49 noba otakishohoza amahuri but generally ningashi omu buhangwa nko kutukukireba fertility narishi okugirenda nikucendera omukazi yarenze emyaka 35 ahabo kuba amahuri quality yago nago necendera n'obwingi nibucendera abo kwantuma yangu omwana yaza kuzarwa nazarwa ine millions nk'itano z'amahuri konka yaza kwika myaka 15 nigabagabire broken down konka je natural process so gasigara gani nka 500 so ago 500 so buri kwezi nihagiraga aba recruited nkamahuri nk'ikumi yego so buri kwezi nihagira amahuri agaba ready kongo mbyago mahuri rimwe nibyo rirakure rikashobora ikitweta rikaba rape nibyo riratwara wabo ready kutwara se cyo kujya mu taki hamwenda nyinje amahuri gaho amahuri gakahwa okuya mwenda nikibasa kutuma ensheke zigara na muno w'abantu wahiringa akaza mu infection ikitweta post abortion sepsis so ejo niho kikubasa kujirira konko mukazi kuya mwenda okugira ngo nikibasa kutuma amahuri gawamu ingaha amahuri gawamu with age so ntureba nabwe emyaka nayo ine effect fertility yes arwe kindi ekyo kubasa ko ine emyaka 5 iwacherirwa kushwerwa ukatugira ngo bire ngo ngaga wire yo natural okay then hariho banzogambiye cyo rimwe n'izisize nanyenzere kongeraho nti oba wagirenda oba tuwagigira naturally wagire emyaka ni automatically buri kwezi you are losing some eggs akuba kweto kuhangara so wahangara okaiso mu myaka y'obugumba y'obukikuru katuchete tuti nicho nkimanyisa ngo nubwo kotarazire amahuri gawo gakachi gakawa mu natural gakawa then ari kindi twatondwenda kongeraho akindi cyakubasa kuretera omukazi atabasa kugirenda ari kitukweta chemotherapy narishi abantu abari kuzamibazi eya cancer eine effect aha mahuri so nayo nebasa kutuma omuntu yarauka uza omu menopause ningashi okucura narishi byahereraho mpa amahuri gaho amujubajuba sometimes hari kitukweta radiotherapy abantu abari kurwara nka kansa y'umunywa gwa nyinenda bamara kwa amashanyarazi na muno nubwo kwa wokijyo mu myaka yo kuzara nikiba cyawera complete and also okay hatshi Dr. Kotango ataraha family planning ngwaka keshiki ngo ukabene kachishoma nkakaza karaha bijuma bya family planning ngupiriza kakanka zikoresa ngumene hatikabe nkashora kari kugira ngo nakachebe basa ngo nitirebe kancho uruzaro rwa buriri ngo waza family planning bucirkare then it can also be inga family planning teine nshonga nico cyatuma ntajigambo munereto bugumba family planning tekureta bugumba family planning no kukozesa emiringo itukweta modern methods okugira ngo oyerinde enda eyotetebekanisize kikweta unplanned pregnancies so nikimanyisa ngo kugirenda is a choice obunasharamu kuzara nasharamu kugirenda kandi nimanya obundagigire nobundareke nobunda spacing so nabana abundu kwenda ninjangu kunda isabana yani bangahi yani batanu nyo nahereza ninga nanye ndabana babiri nahereza konka nimbanyine koresa method modern method of family planning so wagira ngo wakosa family planning unebasa kureta rubugumba inga tichina kazare shati doctor tukaza nje tamuko mwana sense abo kwa twa family planning omwe ne disorder o menstrual periods zawe oshango umuntu yabe nagera mu 28 days hatu watanika kutambuka nururabanisa munyi nenda mwenu kandi ogira abanisa mu kirikare ocuru muto mbwene tikwisha tikanya affecting ko misho nkashange mbera naje disorganizingire kare nkahendera ntatunjirenda inga ejo nteka yawe nkiwe cyane kama common sense ati method ya family planning neba nekora obwo uri kugikozesa
waba utagikozesa nebe tine effect yona kandi nikirungi okozesa family planning na muno abantu acabyo mu mashomero kandi bari kureba bari sexually active abo kwa n'umuringo oguri kuja kukurinda okutagira enda eyo teterekanisize te kuja kutuma utagira enda in future no taro umuringo gwa family planning orukutanga okugira enda later kuko wano kigikozesa nebe kurinzira